kira marama, kira ni nongoni. Tomanda wa bila wali kini na yalo ni busota. Wabimbi na raki sangai baka nang bibikan. Tomanda de redondo na pa bila katakan aku. Na non na riba bulai sindu weekend da walgai. Na pa bila katakan tu na bima boy. Batin da juga na ngurur. Lawa cuma ko na bangi na wai batika na kena bika ke de tino lo benden. Tomanda ko na bika sa raw tamay na matin tu ko tamay weekend tamay na may bato ko takin. Sarin taray kita to kana loman ni dua kinabuan na mataw. Meron nang galiting utala na nang gabi tiko. Tutiko buto kana mataw tiko kitua sulresi nito may suba. Pero pala lugu dital tunga may dabulew. Wenda mutamu kin so tala mo men kas. Niko kito tengu go na lamani ko ro waturanga ina magurua. Matiang ngelori telebitan na tiko gore wat to main rasa. Na kabitunga. Do tala timi sa wala ni gor. Melengkerai gue remainan, matelah kira nabi dana koromainan roan, era lugu telenga, kasa kusum telenga racing, yang balik kira. Ya nabi kasa rawat cuma untuk maten tu ini cenggo, kasa rawat ini cuma untuk turangan ilu ni maten tu, untuk turangan prime minister, ninda bulu-bulu binaki bo, salah batal tu kamai kira nonawan ini, baik anda, ena buku ni tapi yang kerabi tiga nanti jalan ni kedua. Salah rawat ini tu kamai, untuk turangan presiden, turangan balik kau. Ara nanu mikanda tal tu ngamai. Jadi luar mikanda tu nalai. Ara sini tiga balik tu orang nanu mikanda tu ngamai. Kaki bisa talai tu ngamai kira nalinga di maten tu, nasuai di maten tu. Dikiri buat tolo tamai. Nabi kerai bekimu. Balik tena nandai samai banan di pikir. Ya kita ngana mali bosa. Tapi lo mali balik. Tani tak tu nak kelu. Dan bambau tu cukup balik. Kepada akhir nak kena laurai tu na udah nontangon. Udah list talai pun. Kelas sampai cuma orang yang baru yang politik itu dia sebarang, tengah orang ini was teleso, sasu kata lawan itu. Sahabat ini bina tuan, na matin tu kita ni, na lepas apa kita bina lagu balik, kena balik mimpi nak kena kerja bina kita ini. Ini kita okey, turang kena merama, kita ni lawan ni. Itu tengah nongkol, saya nak bukan matin tu, saya nak bukan besi kau saya kotor orang matin tu, nak kami ni kuasa bahasa. Lovely councillor, the community. Thank you once again for the resilient spirit and to go through this weather. It's not easy, but I know you are strong people and you've recovered. There are some partial damaged homes around, which will be looked after by those that are doing the initial damage assessment. And thank you once again. And I hope you work together as a community. And today, government, under the leadership of the Honorable Prime Minister and the whole of government, has brought some food rations to help you in at least 2 weeks, so you can bounce back on your feet and back to normal life. Children are still at home, especially in the Western Division. The school is still closed, and we hope once the Ministry of Education and NDM will review that decision, then the public will be informed whether they are going back to school. For meanwhile, let's look after the children if they are staying at home. There are plenty of things that also happen, especially some disease, leptospirosis and other things. So you wear closed shoes while you do your walk outside and rehabilitation. So that is all I want to say. Thank you once again. Thank you for the unit. Thank you for working together, especially the hard work that you do. We now believe and all the best. God bless you.